abantu bawunyaruguru rubanga siwe kantwaro mu gishobu baramusemwena buriyo mu kitini sace nkukama nabakunda nishaba mu mpurikirize mbaganira najena nazo wa producer namugambira kuntine sente aboja ngo akaba namanya ayosire nashobore zibye shongoro baiza unate nambanga nate nambanga kungaro ntinyingi munonga uja ngo nebasa kunyiho muri mbara ninge ntwara hebi ihanga apana Kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati Kore media birankore Yes, alright, after bari Kore Media TV MC Mashoko nugo mazina program nechi boss nkaburisho ari Kore Media TV kandi nitubatajyaho mu rembo rwambara tubakunda mnonga kandi program afuteka musente naba Eva Hair Care Center tubashanga mu rembo rwambara Aise View Complex room number 14 na room number 56 baguza amashucho mbakabyona ibintu bya saloni baguza mbazi yo kushara size baguza obuhoho ninga shabana bakweta za perfume rings nkwanzi n'ibindi bingi mnonga so mbase kwashira mu bahagire today tiro mishesha wamana aha ninyatire katumakira abanza turamuseho hari ngo abamusaba bari Kore Media TV ahasigara tubase kwa ntwegiro misho nakwakira ramusaba ufite bari Kore Media TV yabari sebo MC Mashweko kunyakira Kore TV Kore Media TV nyenda okusima abantu abakurikiriza abari kureba Kore Media TV kandi abari kujihajira nyenda kubasima be bari munonga kandi batega amatu bahure mbuzi turi kuza kugamba amazina ga ugayine nega amazina nibanyita tindibwe bwa Dalton Mwerinde so ungani nkozesa Dalton Mwerinde umukweshongora enzarwa yankai nongeza harwa ya Rugongo Rugarama Rugongo Karungu sub county mu Rugwe district konka tukargayo ati ndio munyakashari cyeshama kandi imbere muri mbaro nitamburete mirumo ryawo pora mwenu nabononga yendongo kitamuzota munyano waje ndongo kitambuza mpora kuko kuvumanya aho bingi muri kusteganisa ukashanga bitatambaraje kunka ntuguma nikumanya ko mweshongozi okizire kukira kuterana munonga ebishongoro bya politics kandi nyuma aho kesha nahuriraho amakuru agamagara kugira ngo haraho MP umwe wakorirehe icyeshongoro ukunga kandi mwanda kugira memukayano mushonga yakasente yaguma bimbuza bwize najatindishe kushohoza amakuru gona tabandise kutunga amazima genyine ninga shike nyine kugenda mission kiyane cyo nanyatereka nkuronde mfitaya iseho nabareba base kucenga cyenyine ki ugambe cyenyine eya tugambere bikagenda bita kikatandika kitabya bita tereze muka store ati mwana wanje ndi kumanya noreba ati Uganda kakura ikintu nikibaho speed baba bakicengere tikimanya abantu bakimanya bata so kikabaho mazima kishuba kikabaho nayishongoreraho naribo wa Bunyaruguru constituency bamwitaho naribo Cadet Benjamin Buturo narbo Cadet Benjamin Buturo bamwishongore cyeshongo cha campaign sanje cyenyine birabura mukage kandi babo mutishaka muri yakasinga atangiye mu parliament baiza kurahira azo mu parliament so kuna icyeshongora cyo mucyeshongora tino kutwabire twikirizine akube cyeshongoro kuna amaze kucyeshongora baiza we akasente ngoko kukimanya ba producer bari wenda akasente ngakuna yereze kuma audio yacu kuyajurura cyeshongore cyo yacu yakisinikira n'abantu be audio yakisinikira abantu be kitari mundongo audio yonka bati cyeshongoro bati ngoko kukimanya ba honorable bine
nyine baba bize munonga so najya karoni najya karoni nareba producer wanje cyishungure cyo nacishoboza producer ubwo naho wakikozere producer ubwo mwana wanjye munonga ari muri mbaro bamwita no Prince Again ni mu manyo bw'umushano no Prince Again we yakikozwe heze kuchukura bayiza we no kushasura twinda sasubire muzahayo abo ko yakikunze ramanti akasende gukora ki kisha akasende kaza kuriga yose sasure producer wanje nabana bayishungira mweshungire nabo bafune ati unachitwire abantu bachikunze so biza banje rangu twine meeting twenda kuzamu ngwe byesongoro bitigwe byinji twenda kuzamu tukatorana tukariba mu byesongoro mbe nabare batere MP bakaba binji bakaba binji kabandi yawo zikaza shanga mukaga guciro narebe simu inga kubiye simu ejo ticket terize reisina terize new number banter simu najukwa banya uni umwerinde Dalton nti omweshongozi nti congratulations ngwecheshongoro cyawe cyarabamu cyasinge bindi byona so honarebo yasigaze ikintu kimwe cyo kureba tumwe nandeba rya mchaka katutere tukumanise izoba ryo kumwitinga nawe kati bazo kandi kunu ngandi imba so kuna bindi yao bisa bagaka bantera banja ngwebero ebero biti na biti kona rebo naja kubaryaha so oyishe mu maresho ngazanyu muganire akusime ikintu chwe so nanye biro kubyakire nakweta ka transport akariko kumanye mbere itawuni ngakatariho kwa transport yanje naza office yene shangwa Nyakasharu aza inona radio Nyakashara aika office nakireho natera aho wari coordinator we namterese ebyangambire birampire man so na etombita munonga nakana kwatumana kwenye nazo so tindu kumanyimwe ayi mwakihire kakaba kakahama hati twenda banzo terese mu akapera keceshongore cyo bamanye keceshongore cyo abantu bawunyaruguru ruhanga siwe kantwaro mugishogu baramusemwena buri yongu mukitini sace nkukama nabakunda nishaba mu mpurukirize mbaganira bire nitambatambura omuri bunyaruguru navugana yo mushijo mwe munywani witubuzuma yantuma ngo ntaragaze ngunyije niruka mbagambire birunje byakinire omushijo gotindijo Kadeti Benjamin omwana witubuzuma kandi nzarwa yabunyaruguru nashaba ngo tumutorana tuzwekera mu parliament ngwa yongera habinde byatkoreye cyeshongore cyecho akusa kwandika cyeshongore cyo nuwe yakoronsere niwe wagize ati kamuhandikire cyeshongoro hinika yawe cyeshongoro byawo bya politics bindi yajya ati nanye mpandikira aho connection yake kaberieta gukora kucimanya kona rebo nkombu nabagume kurukiza kibi ukana ina abantu be timu ye yakubatireho so kanje shongwe cyeshongoro cyeshongoro iro ndijo mu MPO ndijo wahande kambanza simero hanga naye bare obarinzire nashemere ko kubashanga ruhanga naye bare kurinda leta sime buro wajiha nije no mushije manzi David katureba mwana witu nayenda turuhure kusuma kuba turire cyeshongore cyo ningira cyeshongoro bareba cyabonera bandunda tinga kugira ntinkero nda kugira ntimwe shongore bakandura kungana kundonda
omushiija ogwo akaba akozire oho abirakozire ogwo Cadette Benjamin akaba akozire ebintu bikurebeka amizi embuto ki agira ngo umuntu wafe bori atakubura mana katakubura so kubagira mu Esongora nanye narenga kurugerera umushiije w'umunani ko umuntu nareba akozire so na tukamweshongora so barabusime bwanyuma niko byagenze bityo amazu mbera nke ko Shongora mu Bukimana notamu kugira ngo ni wihemu nakaba kace kunko yihemu agira kuwihamo so atananye ayina ikiro kweto mwita munonga n'abana binayishongera kwa bana bakategatega ko bundi bakamba sente nakati so bakagumana bategatega ko bagize ngo mu meeting ukaze wambo bundi wamubona ya sente bakamana bambuza storage bangambire biro storage bangambire kana rigireyo nagwo bagaje bambuza storage to musaha manya bicucu wa so mwana na kintu kibi ushanga ati nabona ushanga bakutwara ku mbantu ngo bategateke ngo bunda kasente bakagwa kali mwencho warebera kuwandunda nanye nashika ninjira nti ubabare kundunda omundu bantu bareba ninga MP wenyine unayishongoriye nawe yanandeba yayampire sente naza byatunguga umushana n'umushuma ninga ka nambe herera nkashashura kamusasura ninga kamusima so mwenu ukubyagenze bite tindafundire nta mwana shinjiga nuko kwa transporter yabene nyambare kantwara bunyaruguru nkanta mwezani notwa kubamizi gabitanga ga Cadette yendaga nyiri na urawagira ngo already ukaba ukoze nankiro yeroni uza gukora ikishongore cyo bazawe nkari hakaroni kake najena nazo wa producer na mugandara kuntine sente aboja ngo akaba namanya ayosire nashobore zibye songoro baza una ate nambanga nate nambanga kungaro ntinyingi munonga uja ngo neze nebasa kunyiho muri mbara ninge ntwara he bihanga apana mwene hati main point yawe MP no mushabaki MP cyana ni mushaba uya kureba video iki anyijuki ko muto wa mwishongore icyo shongoro kandi ko muto wabe namukunda agwe emirime yabe nakwa akwa bayiza wati nureba bayumaza kurahira akatani ko murumo kana nintegateka mu niwe yabiratwireho ninga akarondisha akaro ushije bakamwita engineer ntamuhiye ingira ntamuhiye uwo yabira komante gateka ngo Cadette nwende gateka ngo tara yanjire nonkanya umutima ako byabinte byakorira abantu ba Bunyaruguru tifite gateka ngo awuzuga gasete ko kumpa ago kumwisongora oba yabuzire oba yazire cyo kugira ngo nasa kuba yazire nka timu yebazukwe bazirire nkagataho bagiye ngo gwereka stata kuza ku MP aha nkebyo ninga shine kindi ukatara muteze wakuno no wambarara so no wambarara katuzige tumuribyo shanke cyo kirimo kandi batamana ngo umushongozi nuba no shikihanga ryona ihanga ryona no shikwam ati Bunyaruguru nugira uti usanga washikamo so kunga echamana munonga ecenaba ni ngamba bakutureba barmu abeshongozi banye murashongire nawo mazima umushaka arampire sete cyarakwire sente batakuya mamisha umushaka arampire sente arampire nagwiga kandi no ujya unanye ndio wamake tingafumire gisente niyo kanza kwate zagenzi bahereza abana bana kunga imbira nayo nabona bajimana so mwenu onareba kuyakundeba antekateka Obre mnonga kandi program sponsoring kwa N&M Real Estate abantu bashanga umurimo rwambara bagusama taka plots hackers na farm mabarukure ndamataka mbase kubashikira tera namba zabo ya 0759 2200 na ya 0788 wase kwano gamba nabo kandi base kwano tungita karonji ahakabe kace nane shaba turukwendera program obase kugira obugambo buke bwagamba obwahereza yo abantu kandi turukwasa kwantendera kandi shaba horarebo iburiyo obakubasa kwa bayishongore shore at least nimanyangwa sauna bara abantu binshi abantu bachakubete bugwereza
ntumuha sente mwesiga ukaja ta ababesho gusa baratunge sente azitera zirya so onareba ko kureba feedage basa kuba no terezo mweshongozi wawe kandi areke ko bundu kwa izina ryawe kurkwata kwataho izina ryawe risigare rije hendera tabase kwa ntenda program nyenda kusima abo kunta yaisa kandi nyenda kusima barebi bankore Media TV okubaza abantu barebe imbuzi zitu kandi kindi nyenda kwendera ingamba hari MP mwana wanje Honorable Cadet Benjamin tinyina songa nawe tinamuhababira tinakora cha ije mbozi ntuganira so ubundi nanya tangwata kubi kujya tumanya bikiya kandi kindi embozi eje timanya kweshikire umbantu ntigironda iteka teko ba nabana bukumbanja go bagitire yo tingumanya kokana nimpendera Darton Mwerinde kandi umweshongozi nangwa tinko shongora politics ya politics byonka nyonje umushongozi wa gospel music yabo kugenda bagishanga kandi no kosa amazina cyashusho social media wahandika muri Darton Mwerinde Obare mnonga kandi nuwogwe Darton Mwerinde umweshongozi wa mani mnonga ofitera gospel ofitera secular kandi akagarakatera na bishobora ya politics so basa kumucekingaho YouTube, TikTok, Facebook, Instagram n'ahandi hone mukutiyona mucekingaho base kumfollowinga kandi base kwa no mukora muna graduate mutabatambuza mpushinge cyacanye abantu tumanya abarebe ba Ankore Media TV nimbasha kumpagera kakanyeba kakanyeba mumpagire mumme munyeta amabaga yeshongore bishongore birungi bitakwemurana ibite bya gospel neshongora gospel yes shongora abantu abarokore basi botakazunwa zunwa obare mnonga so mbase kumuhagira mweta mikoro muhereze mirumo koro kumuhereze mirumo yihe yakasente yana kurakurana n'abantu abandi takurakurana wenka nyaba nakwatana abandi bona shanga bakura so oshanga community yabasa kuba netunguka otherwise it was program na MC Masheko umari Ankore Media TV otakaragaho